Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya pi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi, minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kum shibenta ban yarap ya kikso ki baju syang makia ha kisurok shnong. Kaseng Humans United for Animals and Nature Hufan. Kala shim haladi ya kajingkit kli ban late aja ya kini kikso ki beim ha kisurok jong kanong ba shalong kanang makin lan na kabadait lamwer ya ki breo ki bayat ha surok. Kani ka feeding drive ni ka jing ai jing bam ya kini kikso dagan ka kanhon. Kala sedang mentala kumbak hat pras ni AA, hadin bagi borsin syar jong ke East Khasi Hills District, kila penjari dekat Jingkang Dam, haka district Barok Kawai. Namar bagi nekik so ki don menta, hapadeng ke Jingyap Tengan, nakadaw ke Jingkang Kerdep, jong ki hotel, ki dukan deja, ki baju don hakeleng ke Sor Shillong. Shipor kaneka kanhon kala haban pensange no ya kaneka jingay bam ya kinikik so surok hausnem arajar arpo nakadaw ka jingye kendo jinge hakalyang kapisa ka tingka ban the iki marbam bat ban pendam ya ka kepo ka bathli jong kinikik so ki basu im hasurok klem nong sharai ya menta kaneka kanhon ka julet sam jingbam ya kinikik so ki ba im hasurok hajan Negrims Hospital ha maudiang diang Hakathan kendai lat, hakathan mot pran, badru hakithan nong thamai, namar baki dikot jong kene ke kenhon, hi hab bandayo deka jing ai bit, nagi bor Sinshar District, ban late sam jing bam, yakini kikso. Ilasang yakini ka feeding drive betala dan ba hanya masih dulu pasang yakini ka lockdown. Jisha dulu pasang yakini ka NGO nado macam snem bro. Pas tang kene ka lockdown gila ya stang hiban feeding ta hadi bagi hab stop no due to financial issue te mentapa gila ya stang biang nadu pasang kene ka lockdown ken long ngi kum ki bring ya dan hayi ki ka ba mi yo ki kum kini ki stress animal ibat menta ki dukan ki kolot ki restoran kini ki dukan do ki khanglot te ki mio bam ki mio e ken bukli ti ta kadang ngi shimi kene ki initiative at least bagin sula bagin survive ken mangimla bagin iphone belum malah hingi ai long tang bagin su hon ken long tambah kide kikso tambah kitang bagi degi merat bagi mat keren gende te bagi su long bangin lek kat bangin mon kai teng kidon ki brio khamtam ku menta lockdown long ki kalir ki duna te kidon ki brio ki baya pen hashtag per lek kali ibun ki kises bagi yo ba long bagi tunra ki kan ote te ku mi gitu ki kises ba teng ngila himo bangin ya tri teng ba ki bun pala teng mla su te long tambah kide ki merat ngim degi bagi su lek banyak ki at least pe teng fito ngimla hi bangin kena yu brio ru namar teng so kumare kumar kumar nila hi bani okay so atang san minute chupai long kumno lada dei bau la long sibia ali sufun ke sufun ni filap kan wa ni ha ko Instagram ni don ni kapit don untuk nomor te filap ke chutek singi tikat bangilan nakali ajung ngila ke bagin ai ke treatment iki itra hi ban ko boy ka hol sulong hi kan ni gram polis ka ne ka PP laban kayo pran mau mai kat bangila ke ki jingba musli ni ai kidon ki junks ki pedigree junks nanda kidon kini ki dry food rules dia musli ni ai be kerja ba do hi kerja ba siar yang mix nama ka you kan ya te ki jingera bangiyo ki de ki brio shimat kan kidon ki individual ki bayar bingi ba long teng ki ya ka page teng ni upload ni ko ka Instagram ni ki ya ka jingle ba jung ite ki wan chmat kan begini ai ka jingera teng kidon ki bagi ada pisah teng ki duni da ka bam ta mangina ka comment teng pa yoi kan tingi lamon hi bangin register ba kan ka all India Animal Welfare Board di try dekut dengan lockdown ni menta badangnya dang lockdown ka perkai dengan try ra ba ngiru ngin yo kanya kata kala dungin le ban register la dia ting hab up hi sport tiba bala register te let's say ngila try bangin yo ka fan ngomul malam isu ho ka ngim tip hiru bangin yo ni amban te long kum ki riwit marat ngele ka pala nakal yang jungi kan ni arab si dekin yo ban mi ina yang sabaru ali dekin bu ibu tangka ba ka ni habar gi jong kiru at least bakin num staff kan ni ki yo ma ni stress kamu lumalar kun sebut tangka jak kian
bat ko habat git jong pikin wan kin bam kin you know de nama teng teng kini ki stress kam tam kini ki stress long de bakimi obam touch post ni shubut de bakimi obam teng teng ki kelada igi bri ki bendong lek nong wan ro ke ka taru kalau ngi habat berkhate kin kita ro to ngim lai bagin keno ekiru long umrat tip te long at least ngi hab kin bagin yarap ki kat bala